Watongi pātau le ave le alofa ma le anga le lei o le atua. Awala na pule Faasifo. Wa tatou ai nei I maa o malie. Ma oa I fariseu. I langi o matangofie. Si wafonga re tai au faue. Ma leifo Maia. Tatou vivi I vatasi atu I le tua. Awawa ia whaile ne yaso mo ia. O ia fo I mo oe. O le mea lea. Le whana wea le tua. O Maia. Tatou Tapuai atu I le tua. At Vistaprint, Na mātou na nofo I au vai tafe. Te tonu o pāpelo nia. Na whitangisi ai lava I mātou. Ina ua mātou MANATU-AUTU. Te talo le anganga Paia. Le tualo mātou ta Paia. O le ona le ola ma le malosi. O le atua o le kalesia. Mātou te wala au ma le nganga whaafutai te le lava I la awa fio. Awa ua mātou au lia mai o le ni aso. Ona o Yesu Keriso. Ai wala au I la awa fio e ala I loa nganga Paia. Mafuta mai mo I mātou le nei Sauniga. I le suafa o Yesu Keriso. O lo mātou ali I ma lo mātou whaola. Amene. Tatou vivi atu I le tua I le pese ua saunia. Ua whaina pule, pule leo
Whawhunga mai ai whaitau ina o whātuatuanga wha apostolo. Ngangana wha Samoa me ngangana wha Peritania. Ua o whātuatua I le tua le tamā. O le ona le malosi malava. O le na whaia le langi ma le lalo langi. Ua au whātuatua fo I a Yesu Keriso o lo na alo e to tasi o lo tātou li. O le na whanau e le anganga Paia. Na whanau mai a Maria le taupou. O le na pua ngā tia I le pule a Pontio Pilato. Sa wha sa tauroina, sa maliu, sa tanumia, no o ifo I se oli. O le aso tolu na toi tu mai aina ye woti. Na fioa e le langi. O lo wanofo o ia I le tu tamatau o le atua le tamā. O le eona le malosi malava. O le atoia fio mai o ia e whaamasino I e ola atoa mai woti. Ua o whātuatua I le anganga Paia. Ua o whātuatua I le ekalesia Paia e au fiai no uma. I le mare mafutanga le au Paia. Mare whaamangaloina o angsala. Mare toi o lo mai o le tino o le tangata. I le mare ola e whaavavau. Amene. United Church of Christ, statement of faith in the form of a doxology. We believe in you, O God, eternal Spirit, God of our Savior Jesus Christ and our God. And to your deeds we testify. You call the worlds into being, create persons in your own image, and set before each one the ways of life and death. You seek in holy love to save all people from aimlessness and sin. You judge people and nations by your righteous will declared through prophets and apostles. In Jesus Christ, the man of Nazareth, our crucified and risen Savior, you have come to us and shared our common lot, conquering sin and death, and reconciling the world to yourself. You bestow upon us your Holy Spirit, creating and renewing the Church of Jesus Christ, binding in covenant faithful people of all ages, tongues, and races. You call us into your church to accept the cost and joy of discipleship, to be your servants in the service of others, to proclaim the gospel to all the world and resist the powers of evil, to share in Christ's baptism and eat at his table, to join him in his passion and victory. You promise to all who trust you forgiveness of sins and fullness of grace, courage in the struggles for justice and peace, your presence in trial and rejoicing, and eternal life in your realm, which has no end. Blessing and honor, glory and power be unto you. Amen. Manuia mai le tua I le FAITAU ona whātuatuanga wha apostolo. Tatou te talo. Le ie le tuai. Wa e awa oina I mātou. I ala fuafuanga mai a te oelo mātou ali ie. Mai awa oina I mātou. Ina ia mātou wola I te tonu alo Finagalo. Le atua alo mātou tamā. O oe lava o le ta iala. O lou a au Paia ma le mamalu. O lou whātau ta iai o le lasanga o le neiola. Matu ina mai a I mātou. Mea uma mātou te manau mia. Elelei lava oe le tua. Nā ore mea siri lava e te manau ai mai a te I mātou. Le tuanga lelei. Mātou te ore atu I la ufio.
Ina ia whaare tonu mai a te i mātou e tusai malo Finagalo. Le whātau taia o le mātou nei sāwalinga. I so se tafa o le larulangi le li ie. Ia e lofa mawhisoa soa di mai i a te i mātou. Lea mātou te whawhitai ai i la wafio le li ie. Wai te FAITAU tali pe lava i a te i mātou. O le aso molo na tali. O le aso fo i mali Finagalo i a te oe. Whawhitai lo mātou tama. A o mātou wola i ni ola. Wa e whata tia le li ie i a te i mātou le whawhanua o lo mātou ni ola. E vi ia lava oe lo mātou tama. Ia o le whaita toa vāpi api lo mātou wali ie. O lo o iai la wa fio ia i mātou. Le tuai. Ona e te anga le lei ma lo fa muti vale. O lo Finagalo e whasino atu i taimi umalava i lo mātou nei Manuia. Ai o le nei lalo langi. O lo mātou wola ai le lafa tuina i le pongsa. Ai mātou te whawhitai i la wafio i lo walofa marawanga le lei. E tele o tu la foa i a te i mātou. E mawhai o na mātou sāwa vali i le whaingatao le malamalama. Wai mātou te whawhitai a la wafio i lo Finagalo o lo susulu pe lava i ala o le pongsa. O le mea lea e whōringa mai wa le lei ai i mātou i la wafio. A wā o lo Finagalo wa e wha malman mina i le pongsa. A o si o mi ai i mātou. Na mātou whawhitai le nā le li e ono o Yesu Keriso. O wā o lo Finagalo le li e. Nā fio mai ai i na iaola i mātou. Whawhitai fo i le ngangpa i o lawa fio. Le fisoa soa ni sili mo i mātou. I avi i alawa oe whawawau lava. Ai mātou te whātou ese i lawa fio le tual tamā. O so tanga o le mea alofa le li iena e tu ina mai a te i mātou. Ina ia lanu ai i mātou. Malilo ia i mātou i le tele o whamanuyanga. Ai mesele a aoro wanga le lei. Ai o nisi taimi. O so o tanga e mawhai o na lea ngai i mātou. O no lo mātou nei whātamala. O lo mātou ti ngā le whaafoina. A vea le maloto e manu ai te tono tangata taito tas. Masala ai le li ia i lawa fio. I le loto lotoi le li ie o whaalangona. E mawhai o na whaingatau na mātou i loa. Ai mātou te le malamalama i le taimi o le ita. Le tua le tamā. Whamole mole ave ese mai a te i mātou ne yang sala. Mātou te MANATU-AUTU walofa wha mangalo. Ta puni whai te toa le li ie o se mo i mātou. Ai e ta tala whai te toa o le ala malamalama i lawa fio e ala i lo Finagalo. A wale manino lo mātou ne yola whaatasi ma oe. A wale whaasalaina i mātou ona o anga sala o mātou Faia. Ai whātou ese i lawa fio. Whaamole mole whaamamaina i mātou e ala i lo walofa tūnoa. Faia lo Finagalo i le larolangi nei pei ona Faia i le langi. Wa e whamangalo i ate i mātou masi itia i mātou i lo pa ia maro mamanu. Ina ia tātou wola whātasi malau fio. Tele o se o leu ma whale tonu. Wa e sila fio o mātou un tangata vai vai. O niso teimi a vea lo mātou nei ola tāmu whai. Ai sasi e fo i o mātou nei sa vali. Le tuai. Whamole mole alofa. Ma whamangalu mai taito o tasi i a te i mātou. Au mai a te i mātou se loto fau. Ma se loto anga malu. Ina ia mātou i loa ai la wa fio le li ie. Ina taimi o le sami e laulo wā. Ma matangi māno losi e whiang iai. Ina ia mātou tu maupe lava i la wa fio. I lunga o le papa o le whao le tanga. Ai le o leone ta fie se ai mātou mai a te oe. Mātou te wala au le li ie.
Alofa whaamangalo ia te I mātou I le toto Yesu Keriso. O mātou mana onga, no mātou tamai o le langi. Ia lofa mawhisosoani mai ia te I mātou. Le malo si anga whale nganga, e lewa aia e o mātou nei mata. Alo tau wā pēa mo I mātou I le ngawa I atu I ate oe. Mo toso ese I mātou e ti Apollo. Ma wene au mai o au upu e whai lea mala e whaasala vei lo mātou ni ola. Lea mātou te wala au ai I le mana o la wa fio. E a fua mai I au a fionga pa ia. E whasosoane I ate I mātou I le taimi o pupu ngā mu whaingta. E ma whai o na whaingata o na ola I mātou le nei ale sa. Ai mātou te tari tonu o lo whapupula pe lava e la wa fio o mātou nei mata. Matalai o mātou nei whaalongo. Ina I o mātou langona o la wa fio. Ai pangale le tua lo mātou tamā. Peo ne si la fia. O aso o malosi o le tangata. O aso fo I wa vai vai. Ai tu inatu pe lava I lau whaamasinonga lo mātou tamā pa ia. Wai atu o toa ma whaamaoni lo walofa. O lo si whafonga. Ia ngia pe lei te tonu ia te I mātou whaavai loto. O le tanga vai leo lo mātou ne yola. Ia e whitalai. Ma ie musu pe lava ia te I mātou. O wale tu ua I o mātou loto. Ai a whaia mawai le vi ingo la wo fio. Whaia o lo Finagalo. A whaia le ai. Whaia I lo Finagalo. Neri ie. MANATU-AUTU o mātou watu no pero Samoa. Manuia I maunga mawalulunga si watu I maunga iti. Tona nofo anu o la alafanga. Nofo I tonu o e kālesia. Ai mai se lau malo le li ie. Le malo whaavai I la fio. Ne a fionga di tamai tai pāne mea. Atua e fo I malang kāpeneta ma di fono au au. Faitu la fono o lo malo. Ia I lunga ia te I la tau le whaunga o la fio. So soani la wa fio I le taimi o vai vai inga le li ie. Ia te I la tau le malosi o lo ao le li ie. E te tau wai o le taua mo I la tau. Manu malo I la tau. Ai tufi tau whau e tangato sa moa le Manuia. Talo foi mo tutuila ma manua. Fa Manuia la wa fio I o matatua se o atu se pepe mea. Alo fangia I la wa fio alo la tau whainga malo I la fionga ko vana ma le masiof. Ia I la wa fio. Le lingi atu e la wa fio le li ie whapapao a lia ma vai tafe. Ina ia la tau le li ie. Ona tali sa paia o whaamanuianga mai a te oe le tua. Mātou te talo I la wa fio ma le anganga whaafitai. Ona lo walofa ma do wanga le lei. E awhia ia mātou nei mana onga le li ie. I te tono mota ngase. No upo la alafanga. I lau malo whaavai le lalo langi nei. Whelava se FAITAU langa le li ie. O le a whaasoa I ailo Finagalo. Alu ma le mana lau upo. I le suafo Yesu Keriso. O lea o la mātou ne te talo lo mātou tamapa ia. Whamanuia mai ia te I mātou. Nei se ia o atu I le whaavavau lava. Amene. Tatou vivi atu I le tua I le pese o wasaunia.
Faitau wino a fiong Paia le tua. Ngangana fa Peritania, ngangana fa Samoa. Reading of God's Word in English dialect and Samoan dialect. Our Bible reading for today will come to us from the New Revised Standard Version. The Gospel according to Mark, chapter 3. I will be reading from the verse 31 to verse 35. Let us hear the word of God. Then his mother and his brothers came, and standing outside, they sent to him and called him. A crowd was sitting around him, and they said to him, "Your mother and your brothers are outside asking for you." And he replied, "Who are my mother and my brothers?" And looking at those who sat around him, he said, "Here are my mother and my brothers. Whoever does the will of God is my brother and sister and mother." Faitau wino a fiong Paia le tua ringa ngana fa Samoa, mai le whenga inga fau, evangalia Mareko, lona matao petolu o te faitau wina mai le whai upetosu maritas, e whangata mai le whai upetolu se wholu malilima. Whaafonga Maia, ia fionga Paia le tua. Ona o Maia I lea, o lona tina, maona so. Ua tutu I fafo, mafe au watu I a te ia, mavala au watu I a te ia. Ua na nofo vanga vangai I a te ia le motu o tangata. Ua lātou whai ane fo I a te ia, whauta, o lau tina, mau uso o fo. O sa ili I a te oe. Ona tali atu le o ia I a te I lātou. O ai ea lo tina. O ai fo I o uso. Ona sila solo ai lea o ia. I ena nofo vangvangai I a te ia. Ua whape atu. Whauta. I lo tina. Mo uso. Awa o le whaia ne Finagalo le tua. O lo uso lea. Ma lo tua fine. Ma lo tina. Whamaria mai o le tua I le FAITAU wina o ana fionga Paia. Maia tu maupe lava o lona vi inga e whaavavau lava. Amene. Whamai le matua e a toa I ai o le FAITAU o le ni aso. Faia le Finagalo o le tua. Faia le Finagalo o le tua. A le Finagalo o le tua. E te tau foi la o na whaau ngā I ai o se ainga. E wha tau nu iai o lona Finagalo. So se tau pulenga lava o se ainga o Samoa. E hao fia I uma lava le to o tele o tangata o le ainga. A le to o tele fo o isi atu nuu, e le ma lama I le tau pulenga o le o langa o ainga Samoa. E mua le lotu I le tua I le tai au. Awa uli lea o na tue vivi I lea. O na o le I le afiafi. Wa afiafi le ainga I le tua. Ua manava le aso. Ua ngoto atu o le la. O ainga o Samoa e au fia o mai le to tele o na toto mo na ivi. E o fo I ainga ua wha poto mai o wha poiponga. E FAITAU wina lava I lātou o le ainga e tasi te tonu o Samoa. Ai ese fo I la le mori mau o le lalolangi, pe a vava ai ainga o Samoa ona o le lalolangi, e vai ma tofi ona ainga. A o Samoa, e tasi lava le ainga, tasi le whale o, e vivi ai I le tu. O nai o tātou tua a o whafua loro ato soifua. O e whai o tā oto mai tia,
Sa lato tau wasa mai le ala o le tala le lei. Ma faa ma o popo ainga ina ia tali atu o le ainga i le finagalo o le atua. I le nei tai au, o le a tātou whaalongolongo i le whailoa mai o le finagalo o le atua. Mo i tātou. E whailoa atua i fo i winga kerisiano mo le aveo i tātou ma ainga o le atua e tu tusa umalava i tātou i le ngangetas. O ai lava e whaia le finagalo o le atua. O ia o se tangata o le ainga o le atua. Ma ua ofo ina atu lona ola ato atoa. E whaatino ai le finagalo o le atua. Ai a tali la le fisili o ai lo ainga. Mwhapele. O le atua o le ulu o lo ainga. Ai o le ainga sa tau wasa mai te tonu le si o manga i le olantu ina mai e le atua i le tangata. O le lo i tau le vea ma whaawingana o le finagalo o le atua. I lo tātou nei ola i aso te tasi i malava. A o i iai o i tātou i lunga o le nei laro langi. Le laro langi o mana onga i le mana o le atua. O le ata le na o lo whapupula mai e Yesu ia te i tātou. Sa moa, e le o la wanga nuu e le na o lo whanau mai ai. O le teimi lava o le matai o le aui le ula, e tu watu ma le loto ma le anganga atu tua. A e sa paia fo i e tangata, i le alofa ma le anga le lei. E lango ina fo. Ai pangalea. Sa iai lape o le whaiva o le li whaola i le taimi. E iai fo i taimi e le o ngatasi ai le futia ma le umele i to tonu o tātou ainga. Pe ale to e manatu natu ma wawa ai o le tangata i le finagalo o le atua ai pule lava ia i lona loto. O le sasi le na sasi ai Maria. Wa avea o lona nau ta inga i a Yesu ina ia toi whaafo i mai i le ainga maala ua ngalo ai le tina. Ne wheta lainga Yesu sa ia tara noa i a te i a luka. E ta tau ana o i le whale o tama. Ai wa fili ai e Yesu o tangata whatau waa ma le leanga waa. E ave i ai o le pawa ma le malos. Ina ia Faia whatau nuina le finagalo o le atua. A o le finagalo o le atua, o le whaavaina o le ainga. O le whaavaina o se ainga. O le rilingi mai lea e le atua, o mea te tau o na whaia e le ainga, e tusa malona finagalo. Fe mai e mua le atua ilona ainga, teu ilona ainga, whawhanga ilona ainga. Ona tufa atu lea, o lona finagalo i le atua oi ma le atua oi. Ai tātou te whaamasina fo i le ame o tonu, o tua oi i a te i tātou, e pei ona whaamasino ai o Yesu i a te i tātou. Ai nos whaamasino ngā leanga. Ina i mawhaia i tātou ona tātou vava ai i le tua, i le ata mai o lona finagalo. O le finagalo e le atua, e le na o se fuafuanga, e le o Faia. Ai o le fuafuanga, mo lana fuafuanga. Ai a masani lava i tātou le whaamatalaina o tātou loto, manganga. Mai, o le taimi na, wasa saa atu ai le loto tari tonu o le tangata. I le atua malona finagalo. O le ala le finagalo o le atua e tau ave le nei aso. Ese finagalo le tua lo tātou ni yola. Malo tātou soifua. Ai o le finagalo le tua o Yesu Keriso. Wia awina mai ina ia a mata ilona ainga. Mai i le laro langi pongsa. E alofa le tua ia te oi. E o ilava ina wha lave yes. Maria ia Yesu i le taimi o le whaavaina o le ainga o le tua. Na le i liu esa Yesu pe te ena along tina.
Ai wa avea fo ile mala, ua iloa ye Maria, malana whanau fo. Ia te tau fo i ona iai malana whanau e tau tua i le ngā ruenga are tua. Au le tele lava le sua ine te tonu whapea, na au mai lava e Maria o ta maiti o uso nei o Yesu, ina ia la ua iloa. E te tau ona muli muli i a Yesu ro la ua uso matua. Yoe, o le whawa wina o lo tatou nei sāwalinga, i le vāo i te tono o tatou maainga, e wha vai pe lava i le tua. Ai tatou te ngā lulue pe lava, ina ia ato a toa ma le lei o me uma. E le alofa mai o le tua ia i tatou. E ai ala e whatau waa i le manatu o le tangata. Ai whi mai Yesu, o ina i le whaita toa o le vāpi api, e mawhai o na ulu whare, o mai le a inga o le tua. O le ala na o le amiuton. E moni, e te tupu pua ngā mawhainga tai teimi umalava. E fōringa mai o whapoto umalava le a inga e tasi. Ma ua tui nā tuai e Yesu ia te i lātou, o le whaamaunianga, o i lātou o le a inga o le atua, i ala i ana upu. Mana wholofolanga ia te i lātou. E whape fōi o i tā ua, o lo tā o atu i te tonu o le a inga o le atua, o lo tā ua ta lia o Yesu ma tali tonu, i lona maliu ma lona tuitu. A vea i leo i tā ua, masuli o le a inga o le atua. Siwa whanga o le tai au fōu. Awani e vesea o lo pale. O le pale wha uina mai e le tua i a te ai. Ai atu tū whaatase i le loto ma le anga malu i le tua. Ina ia tātou i loa o lona Finagalo. Ma tātou ngālu rue whaatasi ai ma le wha mauni. So se a inga lava e wha vai i le tua. Yoe, o le a inga de nā o le tua. E whātupula ia fo i le tua ia te i rātou. O le malosi. I taimi o puapua ngā mawhaingita. Whāmatara loto le tua ia te i rātou. I le so o tanga manisi o Tagata uma. E whesoso ani le tua i o whaiva. Au wā lona mālo e whaavavau lava. Na sile sila atu Yesu ye o lona nofo whata amila milo. Te tonu o le whale. Ma wa ia whapea o i lātou nei. E Faia le Finagalo o le tua. Tā pena le ainga. O ware whaiva o le tāna le lei. E whanau mai te tonu alo whale o. Ma tu ina tuai i whale apa mata ngō fie le Finagalo o le tua. Tātou te le teu ina ia le leile ave ina o le tāna le lei. Pau lea. Ia mamā masala mō tātou loto. Fatua tua ia Yesu. A wā o ia o le alo o le tua soifua. Ioe moni lava. Tagata u foi. Lātou te le talia o le tala le lei. Ai ngā lue puno wai pea. O le ngā luenga le nā le angang Paia. E pei o le ata o lo whaamanino mai e Yesu. E moni lava. E alofa ilontina. Ai sa tu wina lava o le anga tonu o le tua. I mea te tau wana whai i ala i lona Finagalo. Si wa whanga o le tai au fau, o lo whare Maia, i le a inga o le tua. So who is my family? Doing the will of God is our topic for today. What it says is whoever does the will of God. The way Mark display and tell the stories about introducing Jesus' family is very unique. There are times that we take a step back and then we look at again, how can this be? It also highlighted the tension between the real family of Jesus and extension family. Not only that, Esau matters not only our biological family, others are included, and that's the family of God. The family of God is the church,
for those who follow Jesus and believe in his teaching and follow him to interpret his life on this world. Of course, they came to listen to what Jesus was saying to themselves, we think it's delusional. But that's not what's the case. In other texts, it shows that Jesus has to leave home to continue to serve the ministry of 30 years old. He has to leave his family. It's just like a little hawk. The more the mom is trying to teach the hawk to fly, as soon as it starts flying and explore the whole world, he explored everything that he can. Jesus did just that. He left his home to continue the mission of building the family of God. And that's how God's will in our lives. First, we build family so we can have a good relationship, so we can build that trust and belief and support and encouragement for one another before the world. This verse continues from the verse 20 and 21, or the first chapter and the second. While his families arrived, they thought he was out of his mind. No, he wasn't. He was just doing the will of his Father. Jesus knew why his family had come. And he wasn't about to be dragged home because they thought he'd be gone crazy. Instead, he used their visit as the time to join the family of God together. And that was the message for us today. Are you willing to join God's family and serve his will? Why not? The ball is in your court. Whichever way you think it might be, may God bless you. Whoever do the wills of the Father is the family of God. May God bless you all. In the name of Jesus. Amen. May God himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole body, soul, and spirit be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful, and he will do it. May God bless you all. In Jesus' name, amen. Tatou vivi atu I le atua I le pese ua Sauniga. No, no,
te manatu ua whaafonga le atua la tātou taulanga si tia o le nei tae au. Vi ia le lo whamalanga le lei o lo tātou mataisili, ne o mwhai ona tai mai lo tu soifua, maso mātou ola. Whaftai le upu fola o le nei aso, ma le nei tae au fau. Alo tā pena, whaftai sa ili, i lau sunga le FAITAU, sunga Samuelu, ia tusa fo i o le launga ina o le upu a le Atua, a eare whawhangaina o lo soifua whaaleanganga, ia maso uola whaaleanganga. Tatou iai le nei vai aso fau, i le o ngātu tonu ngā le mu o le tausanga, whia ngai ma le nei masina lona ono o le tausanga. Ia le fu tatou anga ia tu le whaiwina o le nei masina. Me lea iai pe le atua lona lava vi inga, ia tusa o le tatou Tapuai inga o le nei aso, au se upu fo i o mawhai o na folafolaina, ia tau ia o se fatu e pa ui ele le ia tupu maola, i o tatou anganga, ia whai lea ma fe au tatou te o ma tatou le nei vai aso, fe au mga aluenga. Nā le Finagalo le Atua, ia a matatu i tutonu o tatou ainga. Ia, au ia o se, ia lele le manu, le ngongo, masiana ia, tofu tangata, ia, masiana vaenga o le whiau o le nei aso, ia e whai maoso, i le nei vai aso i whiau mga aruenga o wha maru mai, ia o le nei aso, ia, whapea no matu, whapea atu, ia Manuia tele le nei vai aso, e mai se nei Amerika, te manatu o le aso le nei e wha manatu i nei Amerika le Aso Sa O Tama, ia, no matu whapea atu, ia Manuia tele le Aso Sa O Tama i Tama Uma o Samoa, e le ngata i Tama Uma Samoa o Tama Uma fui o le nei lalolangi, i so se tafa, ia whamani atu, le si ufonga o le tai au fau le Aso Sa O Tama i ati uto uma, ia Manuia tele lau sunga le li FAITAU, ia ma ngā ruanga o tō nei aso, soifua mai Manuia. Tatou whai u le talo. Le atualo mātou tama Paia. O le a mātou wha manatu le nei aso le li ie mo tama uma o le lalolangi. Ai tau lai lava i la awa fio o le tanga vai o le ola. Wha Manuia la awa fio i tama uma lava o le lalolangi nei, a wālo Finagalo ma le wha maa pōpoina o lo loto. Ia mātou whaia i le wha maoni, fe soa ni mai la awa fio. O le a mātou ta ape, wha Manuia mai la awa fio le nei tū. Ka pe fo i eo wha mātou whaitau langa whatasi i a te oe. E le suafa o ke riso. Lo mātou wali i whaola. Amene.